Dengaro din irugi nga iba sa papagayam. Deto'y lagip tinapalabas, di pagayam ti nga tutoy tilawag sini, part 2, ken pagibusan nga paset, deto'y nga pakasalitaan papagayam. Sagudahin nga rin ti surat, di lagip tinapalabas, di pagayam ti nga tuto. Dear Manong Nemi, kas itinak insalay sa ken ka idikalman Manong Nemi nga paset tilagip tinapalabas ko. May sak nga tricycle driver dito Lawag City kat nadaanak iti kayan ayat nga ni Kim. Ti bagasda huwak Manong Nemi awam pa'y ti makuna nga relasyon mi nga maddan mapaspasamak kada kami. Pinakaskas daw Manong Nemi kini Kim ket oray sa dinno. Igid ti kalsada unik ti pagsinyan kanda dumapay Manong Nemi. Kayat na kano ti kasjay kaputa adda kano thrilling na. Di na kayat nga mapangkam ti hotel. Di na kayat nga sumrek kami ti kasera na. Banag nga rod nga naawis ko Manong Nemi dito'y balay kat inyam amok kininanang idit adda pasken agbunyag ti kaanakak ti makadakas Manong. Nadugtala na kami ni nanang nga sabalit aramidan mi. Ngay subsubo Manong Nemi ni Kim ti armas ko nga da kami iti kusina. Kasta unay ti unget ni nanang Manong Nemi. Wan. Kalimbaga ni nanang nga saan na akayat nga isutagbaling nga asawa. Ngam gabuti patpatig ko Manong Nemi ni Kim. Tay super lahing Manong Nemi tinakariknak ti makunkuna nga ayat. Uno, dahito nga tatikunada nga love is blind. Dahito ka tatikunada nga minamauyong nga ayat. Uno, diyak mo, diyak maawatan. Basta kayat ko ni Kim Manong Nemi agbalin nga asawa kayat ko. Nga iso iti agbalin nga ina dagitan nako. Nasurok ang makalawas asang kami nga nagkita kini Kim kalbasan di pa nakaduktal ni nanang ti amin. Iso nga rin antak, tinapana, nang oray kan kuwana itrabaho na. Agsip nga ni di malpas ti duty na kata intulnog ko iti kasera na. Tuto, agama nagtipan ng itulog mo kaniyak. Wain, kinunan. Kagadan Manong Nemi. Iti pa ng lips to lips na kaniyak. Akit mo gusto ka? Ta lips to lips na nga ron. Manong Nemi Jack amuno apay kasla madurbenak iti aramiden ni Kim. Kat Jack nagawidan tiriknak kat dinilagak. Anya ka matinaya? Awang ganit amak mo? Nga amangan no at damanin makakita ka data? Kalpasan na dinaramid mo sa Jabalay nga nakita natin ni nanang ko. Dinilagak Manong Nemi. Anya ka ti problema ma? Insugbat naman. Awan ti problema. No awan. Api ka rin nga nakaararte ka. Di mo ko na bakla ka? Saan nakabaklakin? Agsaksak bayag lang. Taamangan no adamanin makakita ka data. No siya ti pudno pampanunutin tuto. Arabang nangarod nga paguston na iti kayat ko. Iso nga rod nga itilatan unag ti kasayram ti papananta. Diyak nga rod kayat kunakmet. Buring ti unag ti kasera. Buring itirabaw ti kama. Ken buring unay ti unag ti hotel. No, awan ti mood ko makiseks. Saan ka la kuman nga nagpakita kanyak? No, awan ti mood mo makipagseks kanyak. Saan ka kuman lang nagpakita kanyak? Isa anak mo na nakipagkita kay kakapulang di sex ket. Tanya nga rod. Saan ka din umay kakat sex? Saan? Nga rod. Diyan kaming kayo tapanunutin nga digiti lang sex. Gam-gam-gamek ka. Iso nga nuwan kan mabalin. No, kita ta kuma. Tayo sa sarita talayang tapno. Maamuta na yung bag titunggal may sa. Boring na kita linawon ti panunot mo si Katoto. Mabalinta agam amu ititunggal may sa. Mabalinta agam amu ititunggal may sa. Bayat agkang ganas ta. At least.
Map nagtapay ti tarigagay ta. Manong nemi amok nga maawatan nak ni Kim. Ngem din nalakayat manong nemi nga awaten ti kayat kong awaten. Sex lang ta muna manong nemi. Kadyak kumamat kayat ti kasta. Ti kayat ko kumamat kat ag seryoso. Ngat agbaling kumamat nga desente nga babae. Kadoray no kasta agsubsubang kami kini Kim manong nemi kadyak tumatlayang tagpakumbaba ang mga ayo ken kuwana. Agay ay ayuwak to isuna manong nemi ket ditanton nga damanen mapasamak kada kami iti uray no iti allanganen nga lugar. Malaglagit ko lagit nga road manong nemi di imbaga ni Pari El Amor. Nga dagdi di babae at dagdi di babae ko namlano saan na makabuong iti pino ken pinggan uno pino a pinggan ngem gaya manong nemita adda nakabudbudo pa ile ngem iti sa bawil kasta ni Kim manong nemi ekonada nga nabudbudo pa yung sa bawil nga no nabudon kat talaga nga pakudkud na ore sa dinut ayan na manong nemi. Yung apeng amin nga dimteng ni Kim iti bihag ko. Kaya niya ito yung marikrik na. Yung noon pa'y adda na gini babae kasta manong nemi mangnamnamak palang. Nga saan ngagtultuloy kasta ni Kim. Mangnamnamaak manong nemi nga saan naklaeng pagpalpalabasan iti oras. Amok ngam. Amok ka na marikriknak nga oray no kaskasano ket adamat pa naggusto. Uno, marikrik na ni Kim kaniyak nga ayat. Mariknak dayta manong nemi kadagiti arakop na. Mariknak dayta kadagiti agek, aprus, ken panangpet-pet na. Panangan na manong nemi. Ngam dayta nga namnamak manong nemi ket nasungbatan nupud-numet laeng uno saan. Iti mismo nga kaaldawan ti kasar ni Steve. Ni Steve ket kapilaak matlag di tricycle manong padak nga tricycle driver ken kapilaak. Inawis nak ni Steve iti kasar na anaanga iti maysang beach resort dito matlang siyudad Tilawag. Napahanak nga rod manong. Napanak idireta nga beach resort manong nemi nga Jack Pulus namnamaen. When? Nga makitak ni Kim. Nasa dawak siyempre kat inisid ga Kim. Oh my God. Anyat ka adam dito manong toto. Siyempre. Adak taginumbidar ni Steve, ti mismo nga kasar, ti groom. Ha? Apay, kabagyam? Saan? Ngam kabila agi tricycle. Anya? Ketsi ka? Abadang adakad to eh. Ay, kukwa, kasinsin ko jay bride. Talaga? Nailit tilubong nung asata. Ewan gayam. Makitam ka di tayo digijay kasangsagpit na unay diyan ayan da digijay da padak matla ida nga tricycle driver umay ka tayo mamukha ka nakawada kinunak manong nemi katinangal kon di may isang takiyag ni Kim nagtukyad wait saan nakagaman nakasta itaman pa mabaling ka di nga niya mabaling ka di nga manong tuto please makikopera ka ma please anak ko mapag na nervous ka agpamarang ka kumanga saan ta nga kama mo anya apo naman tayo nung kahanupin nga data tayo pintas nga lugar beach resort imagine hanta pa nga nagtulang nag-date
Imanda ka, andaak. Itaman ti panangkarit mo kaniyak. Panangkarit ka niya. Nga, urayan niyang lugar. Uray tayo lingid ti puon tinyog. Una saan kita. Saan nga mabalin? Saan nga mabalin? Ano na kahit mo sawan? Kahit ko nga agpamarang tao, uray talahin, ha? Basta saan naklatan nga pampansin na nakasla, saan nga gamam mo? Mabalin? Agpamarangta nga saan nga gamam mo? Kang runante amin, agpamarangta nga awan ti napaspasamak karatan. Mabalin? Taaping amin. Manong nemi saanen nga nakasungbat pa ni Kim. Agsipod tada imasidig nga lalaki kat kunan. Oh babe! Sorry, nung naladawa. Oh my God. Oh babe kunana. Sino nang magaan na? Ni Kim? Babe. Anda ka magaya man. Actually, idayak pa lang. Nagsapulak lang tinitalgid nga nagparadaki ti kotsek. Amo mo din. Nabit pa nga ginatang ko ti kotsek. Brand new. Arigata na mga no saan nga napinas pa parking na ganda. Magasgasan pa yun. Kasta ka di? Babe. Nigayam manong tuto. Ti tricycle driver nga ar-arkilaek na ko ha. Ar-arkilaan? Kasla italayan nga makita. Kaya italayan nga iyam among kayak babe. Ay kwa. Manong nemi gabutakas la magilgil ti asumungbat ni Kim siya kunti si mungbat. Kwa pare. Nabit pa ngamin nga ar-arkilaan nak ni Kim. Iso siguro nga italayan nga makita na. Gusto ka di pare? Manong tuto. Iso kaya ni Ronnie. Ti boyfriend ko. Manong nemi kaslakla na disgrasya adinong par iti barikada. Uno, na disgrasya nga din mong par iti barikada. Kabot tumarik na akong ti saem kenut-ut diti puso. Imasidig ti may nga lalaki nga runi karot nagan na babe titunggal tawag na. Sana inyam amo. Uno sana inyam amuhan nga dito nga lalaki kit boyfriend na. Dito ko na nga panagpamarang. Tapos saan nga maamuan dito nga lalaki nga da mapaspasamak kadakan. Sumud lang gahayam nga. Hanga seryoso kanya. Isumud lang gahayam manon nemi. Nga para kayang kuhan agad awampay tinagbaling nga relasyon mi. Para kayang kuhan agad saan kampay lang agnubyo. Numampay mapaspasama ken manong nemi ti panagkanaig ni. Ano ti klase da ito nga babae manong nemi. Apay nga dimteng iti biyag ko. Apay nga dimteng ti biyag ko ti kasto iti klase nga babae kalpasan na isupay tinagpitikan ti puso. Saan nga mabalinda ito nga mapaspasamak na kunkunak iti bagik manong nemi. Nangronan lang arudan manong nemi nga makariknak iti sa ken ut-ut dito'y pusok. Idi tatim malikudan dakim ken ni Rooney ket arid kun tinakumatos nga nakamulengleng. Inalangon ko tiriknak. Manong nemi ket sinisiim ko ni Kim nga napan iti siya. Dasken ngagsarita kami tinalapat na kunak tinagam ko. Saan nga mabalinda ito yung raramidam kanya, Kim? Pasapon nga sarita tayo tinalapat. Nabanggurod sinurot manong nemi ni Kim anapan iti CR. Kat nakikton. Uy! Manong toto? Anong obram dito CR? CR di kiti babae, ha? Kat kakasarita, Kim. Saan ka di nga kakastoy di kayat mga lugar? Ha? Apa nga, kaskala agna nervyos.
Di ba? Uri sa din nga paset. No kayat mo. Ken kayat ta. Kat maaramid ta. Abay kasta ka. Kunak man ng eksperto ka. Sagadi ka kunak ken kaitay nga. Saan nakapailang pampansinin mo no asasid kan. Kaya makait ka nga kasalita. Itaman? Panangaramid mo? Iruwar mo? Wano siya ako na mismo timang iruwar ting kwak. Timang gusto nga bulitasan. Agura ka, mabiglahin nga. Da sa bali nga. Sa kahit ka kasalita. Alawan, ngam saan nga dito eh. Kensam pala kita. Ha? Taapay? Gabo ka titi Reja nga, Ronnie? Ti boyfriend mo? Uwen? Gabo tada iso na dito eh. Oh, aniya? Napnagkan? Agulay magkamatlatan ah. Agulay ba't ka nga tamad tayo? Uno saan kat pumanaw kan? Diyak maawatan noon. Anya ko matasaan mo nga may lang nga maawatan, manong tuto. Kat nalawag nga nakita lagi di dua bukel ti matam. Nga da boyfriend ko. Saan ka nga boyfriend? Ni Rooney ti boyfriend ko. Kasanuta nga ro din. Awan ti relasyon ta manong tuto. Apa yung nga makipagsaks ka kanyak. Nupod numat lang nga etem tinubium. Dumngeg ka manong tuto. Tilawlawag ko keng katihamin. Uwan manong nemi inamin nga mismo kaniyak ni Kim nga sanak nga eten na talaga nga awan relasyon mi. Kat no apay, gasjay, nagkita kami katang saan kami nga masiro, makapag-sex kami matata makapag-sex. No apay kaming manunemi nga nagseryoso at kadinaman ko kinkuha no apay nga rod kakasjay. Ano kahit nang mapasamak. Imbaga nga kahit kumamuan. Dumngig ka kanya. Tap nilawlawag ko hinggat amin. Boring ka ka-sex ni Rooney. Ha? Iso nga, nagsapulak ti sa balik at sikat na saraka manong tuto. Sika, ti nangaramidak karagiti banag na sana kayat ni Rooney ngaramidak ken kuana. Aniya? Siyak tinagtripam nga nagayayaman kasta. Siyak tinang ipapasam ka naginisam mo nga maaramid itinubyong. Saan ka nagayayaman, manong tuto? Ha? Saan ka nga nagayayaman? Tati amok agpada tati trip iti biyag. Saan Kim? Igsipon tayo patpatik ka. I'm sorry, manong tuto. Saan ka nga yaiten? Yap, hindi pa ila ko mga ngarugrugitan ng bagam. Tapno, Jack, nang namnama kayang ka. Jack, ba't ngamin namnamain, nagseryoso ka kanyak? Ninaminsan ka di? Kahit awan oras ang kabasit lang nga ayat amariknam kamnya? Awan oras ang kabasit lang. Nakita mo ito ka sa dati kinagwapo ni Ronnie kontra keng ka. Ni Ronnie kat dikotse. Siga kat tricycle driver lang. Ni Ronnie kat napintas ti trabaho na. Kenbak nang da. Iso ti kayat ko pakiasawaan. Ngem no sex. Maburi nga keng ko na. Iso nga ito no. Agasawa kami. Kat talaga nga maburi nga klata keng ko na. Jak tula mo. Noonyot mapasama. Manong name papilit ko laeng nga talagang ipatpatig ko kadno talagang saan nga ono maburing isuna iti panakipag-sex na kini Rooney apeng nga apeng isupe lang hindi pala siyak nga ron. I'm sorry. Ay etek tinobyo kadya kada marakarat relasyon mi. No adaman marikriknam nga ayat kanyak. Pukaw mo itamat laeng manong toto. Kad pangaasim.
Sanak to kuman nga sanak kuman nga sisitgan pa ha? Saan kantun ko masisitgan niya? Tayo ti uray ka anuman, saan ka mabaling nga ayatin? Manong nemi nabati akmanin iti suli. No penang rugin manong nemi tiya seremonya iti dayta nga panagkasar ni Steve nga padak nga driver. No bay Robert kuma nga daa ka mang saksi manong nemi tinaragsak nga panakikalesa o na panangikalesa ni Steve iti babae nga day kari para kang kuwana. Hanapanak iti suli manong nemi di beach resort nga dito'y nagpaspasanang nga dito'y manong nemi nga nagarubos na kiti luluwak dandanugag ti angin manong nemi agbababawi ak no apay nga inayat ko ti kaskenikin. Uwain manong nemi apay nga kasto'y tinagbaling agkasat ko kinayat pagkabasulang ka di tikas kanyak nga gayat itinapod mo. Ada ka di kas kanyak manong nemi nga gayayat idinto ta saan ba't nga masupapakan deta nga ayat. Saan ka di nga pagsasauda nga no ayat ti imulam ayat mitlang ti apitem. Gaman niya da ito nga nainapit ko manong nemi. Anya da ito kalakamak panagsagabalain. Manong nemi kalpasan deta nga okasyon nagawid ak dito balay kat nandaw ni nanang noanyat mapaspasama ka niya. Toto nanang di ka na pa nagpasada aya ni matanda ti kasarnan ay sumadlagay nga nadatibadom nakapurmal ka sayang na itong aldaw anak ko no saan ka mga man nagpasada alam mo na tayo adu kayo matngarod nga tricycle mamano na kita makachamba nga nag-asat nga makapag pasadang adu na kita mapasadaan napay ka sa trupa kasalakalag grupo-grupa nga Biyernes Santo hambad nga dati akas at lang ang barok pawan kaming kinikim anya ay maingat na pasama ka na kayo pawan kami nang iti dakaangayan ti kasara jak nam namain nga da ngam dimteng iti saan ko napakpakadaan nga lugar no kaano nga saan ko inawis isot ka adana ay nakita kayo manin sa beach resort ko lang mga no napang ka man ito suli-suli dito agad tayo naramid naman ito tinangamal nga nang kaan ka dito bulitasan nga kuwam alo ni nano pepesong makit-kita saan nang ngaminyam amuna kit didi ti boyfriend na ana kaya kunak malang nubyam para kayong kuha na nang kat saan nakanubyo no bay para kanya kat nubyak no bay kang kanahin kami nga kang kanahin kayo nga agkanaig do kasta nga kita kayo uri sa din naman ti ayan nyo uwanang kad nagsakit dito nga nagbanagan ti barikrik-nak nga ayat kang kuha na nakasaksakit na nang kaslakayat ko ti agpakamatay ay nagloko kan ay toto awan ti puli tayo tagpakamatay iso nga palawaan ti panagpampanut mo kat ulitek inak tumilit ti manok hagpadaya akman celebra arakman dito panangisinan ni Kim Kenka. Ket kasta nga rod tinaramid ni nanang ti amok idi katagang angaw ngem impay-paysun. Nagtilew, nagparty, nagluto, nagtinula iti native nga manok, manong nemi. Pinisukan na ti panakkilen nga kardero. Kadato di kiti mas daaw manong nemi ta nuapay nga agayab ni nanang ti umay makipangrabi dito'y balay. Ay, Konjeng! Ay, kumadre, insa. Sino nagberde ka na kayo nga ginaya?
Anniversary me, kadidilakay ko. Kaka. Ay, kasta. Doon. Iso nga ala. Ala kita sumahong kayo ng tarugyan tayon. Orat naiplastaran na kita makan. Malaksin iti tinolang native nga manok. Adapay kamakam ko nga sinalad. Rangaw ti pariya. Tadot mulak nga pariya dita. Likod. Paunay kat na imas kumapay nga rodan mo. Pariya tinlaok mo. Kan ito tinulam. Na imas lataw rin no. Bunga ti papaya. Pang paado ako nada. Alam ro agor kayo nga ro. Agor kayo ta. Agkararag tapel lang muna nituto nga ro tayo na. Ganda dyan dumdumngig ka na tayo. Imarakmatan kang kuha na nagiti pada na nga amunat uminom ti arak. Alakit happy anniversary nga rod ka. Happy anniversary nga rod ka na kayo konsyeng. Kaya dila kayo mong aniberto. Manot sutil ni nanang manon nini. Teti paset ti kararag na kinintaw dawat na manon nini. Nga awan to kuman tigas kinikim. Nga mangsulisog ken kuana. Uno kanyak kunak kuma. Nga awan to kuman ti babae nga pagsagabaak. Nga mati pagpindasan na matkadi manon nini indaw dawat ni nanang. Nga sabi kuma tamakasara kak tumitlaing ti babae. Nga naikari para kanyak. Asa anakas kinikim ti klase na manong. Sa nakinidawan iti panang bendisyon ni Apo Diyos manong nemi tinaidasar nga taraon. Kan panagyaman na. Kalpasan na rinugyandan manong nemi tinangan. Ininto tayo na nagrinugyan mi maten ti minom kadagiti padak nga amunat uminom iti arak manong nemi nga imarak akaruba. Toto. Ay, manong insyong. Kasla, diyak matandaanan nga. Ito na ito nga aldaw kat pwedeng anniversary tatang mo, kininanang mo. Baka mayroon na laeng tatang awang kayo dito'y. No kasta nga agselebrar dananang nang rona di sumibiyag pa lang ni tatang. Basta ya. Alagat rugyan taga ruden. Kaya kaldo tayo man dito tinulang native nga manok. Manong nemi timawag akpay kadagiti padak ang tricycle driver tapno ni kastagat o matender da. Wan, adamit kay dia talo nga imay kamot adadalang ti asidog. Idadan dagiti talo nga padak nga tricycle driver manong nemi separate min ti lamisan. Nang idasarak ti sabali pa nga arak sa nga botelya nga arak kan ti pulutan man. Kadagituhin nga patak nga tricycle driver manong nemi ti kinasangok. Madlaw da manong nemi nga numanin tumauga. San sabit nga wedding anniversary dati celebraran tayo pari to. Panagpasanaang mun sa amin dito mabas masamak. Ana, talagang awan kayong kinikim. Awanin. Ni tawag, ni text, awanin. O na nga, kapaspasamak pa lang di amin, sang gadik. Ngayon talaga nga, seryoso iso na. Wan, kasama nga min ipaspaseryoso. Apay, di na ka binalakadan aya, dadigayem mo nga ni El Amor. Tsaka mo, talaga nagkamalian. Agkamali amin nga tao, partner. Iso nga noan yaman ti bidtot nga marami damita. Saan mong ululitin? Kaya't nangasawan. No agayat kan tumanen, partner. Kaya masapol nga kilatism nga naimbang. Am-amuam nga naimbang. Rapno ni kastagat saan ka masaktan. Iti ka nito nga maamuam noan niya ti kinatao na. Dati kang kanayang laglagipem. Toto. Ikaw ay matuto.
Wen manong nemi nagbidutak. Kahit kupekid din tagbukil di manong nemi. Ay, sana pare, habi ko magbakil ka. Si Kamet pare, tuto. Nagmayat tagpasada, sa tagbakil ka. Di ba sikat logi no kwan. Lipatan mo da Kim. Ta, ikang katiya, chatmate mo. Parang el amor. Baka no sa bali man. Ay, sa bali hagpeso da ito pare. Saan mo kami ng seryosuan Pawan? Ito yun. Napindas na ito siya. Kartada otso. Kulot kan sidingan. Hanya? O na, mayat ka. Nagpindas ka ng peso pare. Kas kabindas ni Kim. Sa bali ni Kim. Sikan tubad ngamin. Hindi ko man naamuamon nga dilaad da isuna ori sa din nga lugar dakay may tiigid ti kalsada kat maaramid na. Di ka lang nagbalawan nga kasi nga klase nga babae sa ang rubeng ayaten. Ngam da ito sigurado na ito yan partner. Hagat to ang babawi. Ngamat nagan na. Dito Ha? Bikas kala naklaat na. Partner, jak kayat. Anong saan mo kayat? Madi. Anong madi? Tanagan na. Bet? Abay madit nagan nga bet? Paunay mo ito, pare. Idi. Kim. Saan ka tingin alas nga nagan? Kumat na alas nga nagan nagpintas. Ni Kim Cho, artista, nagpintas. Na kuha pare padasa man nga ikanti sa mo to ibagay nagan nga Kim. Kita mo nga min ikanti sa leta bet ala padasa nga ikanti sakbay nga magamti bet. Saan ka din nga madi? Kaneran na laing nga partner. Bati jacket nagan na langin nga jacket. Tila masarasarakan manon nemi kinunakad nagkakatawa kami kadagi di padak nga tricycle driver. Ngam saan ko manon nemi nga in-ignore. Wen. Kabuta. Pinadas ko nagpa-apparent request manon nemi ken kuana. Isuna kat may sa nga OFW manong nemi sa Hong Kong. Wen. Iti in-accept na diba nag-friend request ko kalbasan na chat pa ilaeng manong naming hi hello agyaman at in-accept mo ti friend request ko bet kahit syempre adak dito Hong Kong kahit kung adot kita chatmate ko kaya nagaman nagta nag-friend request ka kanyak manong tuto ko nak tati picture mo magitak nga ininonakang siya nagpintas ka bet sa manong itultuloy chat idi kuhan manong nemi di kuhan audio call aging ka nagbalin nga video call nasurok nga makatawin manong nemi idi panangarem ko kinibet imanchit nagbayag takunan na ngamin manong nemi nga urayag idi panagbakasyon na panagpurgod nan tanabay gahimen sa Hong Kong manong may sa kasi mabat kang kuhan na iti airport kan idi adda ni Suna asim mabat met dagiti parents ken kakabsat na nakigtutak ideyam amunak ma ken daking kakabsat ko iso ni Toto boyfriend ko nakigtutak manong tanyam amunak met na boyfriend na idin to tarirak pinak ay nasiat unay anak ka tasim mabat kamet amom ibagwagami ka na ito anak may nganibet nga isardengnan iti panagpanay iti abroad agpurgudan agasawan o nang
kasapulan to lang met nga tumulong para iti panakaisagana ti masakbayan iti anak mi. Nana, tata? Papa, mamahunamon ka na kami. Kapato talaga nga naibagbagan ka na kami ni Beth nga kareto'y ka pa nagpurgudnan akit kahit na matindi mga asawa. Makiasawa. Saan ka din nga kasatulag yo? Aman pa pa. Toto. Aman pa pa. No makadanon tayo makaawit tayo di malayo ay bagtumatin ni nanang ko tapos na nagkasakit pagsasalitaan tayo ti panagkalay sa amin kini Beth. Daham nga rod marong name ito nagkatuluyan kini Beth inawis ko amin di kiti makamamukan niya nga tricycle driver kas kanyak manong name. When iti simbaan nga dakkel tinakaangayan tiriya seremonya manong nemi inbaglagi din tatimulong ni Beth para ti magastos no pa isang mi kumaakayat kininanang tadamot nakasagana ngayon pilit na manong nemi iti timulong iti malpas ti seremonya manong nemi madama iti pictorial iti makiktutak iti ta imasadagmat nga imay nakipicture ti may nga babae ni Kim ngem sangkon nga niyam amupay manong nemi kini Beth ngem iti par nakaangay pakaangayan ti reception na ipasulinak ni Kim. Hello, congratulations, happy wedding. Agyaman na Kim timay ka ngem pangasim saan ka kumamangaribok taapay sa mukha dingin istorya kini Beth di may panggap ka data saman matlagayam. Di tuloy ang ligaya. Ano tikit mo sawin? Awan kami kini Ronnie. Gabato maburing ak ti panakisex na kaniyak. Sika ti kayat ko, Toto. Mabaling nga dito Dito ita. Loko ka. Tungpatungbahan ka kahit mo. Umatayo ka. Umatayo ka, Satanas. Di mo riribukan din na ornusan ng biyag ko. Umatayo ka. Manong nemi kayat nakit manin na sukit ti makaunan ti loko at apay pagipan ko kini Beth into no dumanon ti first night first fight me luko talaga na diyang Kim ngem awanin manong saan nga nagpakpakita pa kanyak na diyang nga babae da diyang nga Satanas kapata Satanas ti pangbilang ak tigas kang kuwana sulisog manong iri ang dama manong nemi inawanan ni Beth ti muna nga bunga ti anayat mi. Nangipaklak diri so na ti sari-sari store ket iso ti kwa pakakomikuman na ket siyak intultuloy kumen tinagbaling nga tricycle driver. Dito nga rin ti pagkasarita ak manong nemi kadagyaman naklaunay ti anos mo nga ibasa ket sabi ko man dadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Tuwing nga rin dagyaman nga pagayam mo tuto itilawag sini. Thank you mat kang Toto. Thank you mat kadagiti nagdengeg ken nagbuya.